Naš prijatelj Marko Štromajer iz Daruvara, 3 pjesme ću pročitati. Prva se zove Bivše ljubavnice su se udale, prolaze gradom i dobro izgledaju. Moji dragi prijatelji, kad su vidjeli koliko je sati, svi su se oženili, zaposlili, završili škole, kupili su aute i nedjeljom se bave hobijima i ručkom, a bivše ljubavnice su se udale, prolaze gradom i dobro izgledaju. Jedino za Đurđicu još ponekad čujem da je lijepa kao prije, da studira švedski i puno putuje, okrene glavu kad joj spomenu da sam se propio kao lik iz neke ruske priče. Druga. Dobra zabava. Biti prostitutka i biti kurva nije isto. Ona je bila obadvoje. Kad nije imala što za jesti, dao sam joj 100 kuna. Za nekoliko dana još 50. Danas preprodaje tablete. Po džepovima pronalazi zaboravljene novce. Putuje vlakom. Jede u pizzerijama i restoranima. Ako se slučajno sretnemo, odemo na pivo i vodku, pita me imam li love da platim. Treća. Nedjeljom uveče. Vani je bila užasna magla. Sjeo sam za šank i naručio hladno staro češko. Radila je Sandra, znate ju dečki, a? Imala je pune ruke posla, a ja sam čekao pune ruke nje. Koji underground? A? Koja je to etaža? Kad bi se